Dalan, kinapudno ken biag. Anda nakita ka driver. Extra ka no iti pampasahero at jeep. Isuntiin nala ka driver ta. Nasaya at matlang at aday di atao. Imbaga, no saan nga agsapul iti nangina asweldo. Imbaga, nga ingatok ti sweldo na no agbayag ka data. Apay nga imbagam nga ingatom. Tapno kayat na ti umay. Tanudyak ibagat ikas jay, di na kayat. Nakakitaam iti day di atao. Saan ka di nga da paradaan ti jeep iti asin nagtipasdak iti opisina? No kasta, nakitam lang iti walwalang day di atao. Kanayon ko ang makita ijay, ta extra kat nga roda driver. Panagkita ka, kat nasing patmat. Ti trabahom kat itulod na kami iti bigat iti opisina. Umay na kami alaan iti altaw, kastamatan iti malam. Nalawag? Nalawag, madam. Saan ka di nga dasawam? Addan, madam. Mano ti putot mo? Ay, awan pa'y, madam. Nabiit kami pa nagasawa kini bakit ko. Amo na ka diti aglaba, agluto ka nagdalos. Ay, amo namat, madam. Isuti para laba. Agdalos kan agluto iti balay may. Ibagam tao may ditoy. Ibagam, no kayat na tagkatulong ditoy. No muna ter aramidan na. Ingatok, tisweldo na. Kayat mo ka diti agkatulong, bakit? Katulong? Ibaon na kadingag katulong? Agin na dayuta? Saan tangagin na dayo, bakit? Napanak itay iti ibagbagakan ka amangalakan niya kas driver. Anya ti pa kay naiganti ko na makatulong. Di na magti asawa na, no kayat mo ka no ti agkatulong. May sa ti amo ta, bakit? Kayat mo asawan, agkatrabaho ta? Una, driverak, idin to takatulong ka. May sa abalay ti pagtrabahuan ta. Ngem, agin nawid ta iti sardam. Masapa tamanan amapan iti bigat. Kayat ko tawan pa'y mat-anak ta. Ngam no adan ton anak ta. Sumardengak ton nga katulong. Adda bakante asilet, iji asin nagtigarahe. Pagyanan tanda June kanjoy ija. At musandan nga agawid iti malam. Makaluto pa'y amasapa ni Joy. Bayat nga paiso tinapanunot mo. Talaga amayat. Kat intun iten mo ti sweldo ta. Oray kisayam. Tagigyan damot dito'y balay. Rumbang laang akisayan tinagtutulagan. Ta dito'y damotan nga agyan. Isu nga rod, aday ta tinapanunot ko. Tabakan teh dahi asilid. Tapno pa kairanudan dahi asilid. Pagyanantan idayjay. Ngam, ibawas tayo ti sweldo da. Husto, tinapanunot ko. Ala, bayam. Tay bagak to day tainton sumangpot da. Naladaw kayo asimangpot. Kasanon numaladaw kami ija opisina? Ay, pasensya kayo, madam. Na-traffic kami ngamin. At da ngamin aksidente iti dalan, isu a traffic. Mabalin ka di aday tati rason mi ija opisina? Rumbang asina pa yu tinagrubwat ija palayo. Nasapa kami mat, ma'am. Saan mi aninamnama nga da traffic iti dalan? Ala, itulod na kami ija opisina. Si kamot, Joy, dalusam ti bakante a kwarto iti asidag ti garahe. Ijay kayo nga agyan, tapno awan pambaryo amaladaw. Agyan kami dito'y, ma'am? Wan nga rod, isuntumot lang a bakante da ija asilid. Dalusam, tanabayag nga awan ng dalos. Naimbag ta simbangpot kan anang itulod ka dagiti amo ta. Imbagada nga umayak ano adagos, tagdalusak iti harden ti balayda. Nalawang agpayso ti harden da. Mayat matkit din o agyan ta dito'y. Ta isupay ti pagpleti ta nga inaldaw. Isu na lang ta damadlaw ko. Aday imot dagiti amo ta. Ay katanya nga rod nga ino kasta ti kababalinda. Awan maramidan ta Tinasken, aramidan ta ti pagrebengan ta akas trabahador da. Sa bagay, alang nga ruden, tamapanak ijay harden. Adaw tinargreg abulbolong ti kayo ijay. Nasapa ka ita, friend. Kasla pa'y fresh na fresh ka. Pagmayatan, tiyada katulong na, friend. Awan parikot. Trabaho na ka di amin, friend.
Wala, ipayawat ko amin na masapul ko. Nagagatmat kit di kan natulnog no ibaon. Adda kumamot masaraka ka na singpot akatulong. Saan ka ding adda katulong mo iti? Adda, ingam na kiasawa. Kat saanin ang nagsubli. Napatpatag nga rod ti asawa na ngam ti trabaho na. Nalabi da kasta, friend. Conrad, agasawa mo't gayam ti driver kan katulong da Celia. Nasao kanyak ni kumpadre Castro dayta. Adda kumamot masarakan ta akas kadakwada. Narigat itan ti makasarak iti mapagpiara na katulong. Ewan nga roda. Tauray na saya at takadakwada. Takawan da talata. Dayta ti kaamak ko. Pagtalkam, ngam ulag met gayam. Umapalak iti natumpungan da a driver kan katulong. Nakitkita kon jay driver ni Pari Castro. Langa na tinasingpet. Imay kayo mat nga gasawa dito isalas. Ada ka di iba kayo? Ay, kuwa ngamin, madam. Masapul mi ti kwarta. Numabalin ko makit. Alaan mi ti sweldo me. Nasurok gaya man ang makabulay nyo. O sige, taytad ko. Mabit lang, talaak dito ibag ko. Aday ta ti sweldo yo adwa. Ha? Ay, saan ka di ati nagtutulagan tayo kat? Kurang madam. Kinisayak tagigyan kayo iti balay ko. Pakpakanan kayo iti mamitlo iti may sangal daw. Madam, dakkel sa unay ti inikatyo. Apay, mano ti abang ti sila dita. Nangina, saan ka di? Ay, kung namin no libre ti panagyan mi, madam, tatrabahador kami mat. Apay, addayamat libre itapanawan. Inton sumaruno, tay ngatok ti sweldo yo. Dakdakkel to, tikisay ko. Apay nga imbagam, nga ingatom ti sweldo da. Namnamaan dan Imbagak lang day jay, tapnusan da pumanaw. Sayang mat no awan ti trabahador ta. Sapay nagagatda. Nalinis amin nga aglawlaw, manipod adada. Iso nga rod nga imbagak nga ingatok. Nga oray saan, tapno ita pumanaw. Ngam amangan, nudidan mauray ti ibagbagam apan nangingatom. Kat pumanaw da. Narigat ti agbirok ita iti amo. Saan nakaskari na ti agbirok iti trabaho. Wan matkit di. Ngam tay kunakon. Amangan no mauma da iti panangikarim. Nga ingatom ti sweldo da. Ngam saan matgayam. Nabayagtan nga agserserbi iti amo ta. Kunada nga ingato dati sweldo ta, ngam di damat ingato. Naglaing dangag kari. Angam di damat tungpalan. Ulbud da. No adala makita kasabali nga amo. Umalis tan iti pagtrabawan. Narigat mat nga ro ti agbirok iti nasayaat nga amaw. Adala siguro dita. Saan tamot ngamin amasango ti mapan agbirok. Ala, padasan ta ti agbirok no adda masapulan ta. Inton itad dati sweldo ta inton agtapos. Kat di da pay lanayunan. Agpakadatan. Wain, tapno makasarak ta iti sabali nga amaw. Agpakada kamin ma'am. Anta ngamin papanan me. Kaya't yu asawan, pumanaw kayo dito'y balay. Uray agsubli kamin to No saan kayo pa makasarak iti sabali a driver kan katulong yo ma'am. Papanan nyo ngamin aya, tapaya pumanaw kayo. Kami pa dya probinsya mi ma'am. Nagbakasyon kami mait. Mala, kalpasan ti bakasyon nyo. Agsubli kayo mo lang dito, ya? Makitan to, madam. Ingatok ti sweldo yo no agsubli kayo. Santan nga agsubli dyan. Oray imbaga na nga ingato na ti sweldo ta, kun kuna naman lang atantap no agsubli ta. Imbagak nga agsublita, ta mga noan masarakan ta trabaho. Kapilitan nga anusan ta ijay, tawan mo trabaho ta. Ay, katuan alakay.
Ang inta man pa tiyendaan ta inta makitsenda. Awan ti iso amin dito'y balay ta. Awan bakit? Kaslain tamot lagpasyar tanabayag adita nagpaspasyar. Manipod nagyan ta ije balay da sir. Inta nga rudan agpasyar tamat nga umuna, sakbay nga inta makitsenda. Nabayag nga agpaiso adita nagpasyar. Inta mamat agdate bakit? Tila kay anag na iti iskinita. Natin nagtiwalit na. Ay, inakpidutan. Ay, nakitak man. Darasam tamangan no, adama ka una. Sige, urayanak dito, itay nakpidutan. Dayjayan nila kay ko. Pinidot nan. Kat ni, inkamat na ijela kaya nakaragrag. Kita akmat no, anya ti aramidan ti lakay. Sir, mabitlaeng. At na naragragyaw. Sir, mabitlaeng. Nay, tiwalit ko matday ta. Agyaman na ka. Awan ang yaman na, sir. Saan ka di si kati driver ni Pare Castro? Win, sir. Ngam, nagpakada. Tadi namot sinuro tinagtulagan may aswil daw, sir. Anya? Apay adi na sinurot ako nam. Di nagtulagan may agatad. Inkisay da iti silid na nagyanan may. Kanda iti kamkanan mi kano, sir. Ay nagluko ni Pare Castro. Apay nga adi na sinurot tinagtulagan nyo. Dakman mo, sir. Ala, agkita tayo tun malam di ta restaurant, ha? Di na kumapayan ta da napatag nga ibagakan ka. Kaya tagyaman na kiti pa nang isublim iti wallet ko. Pudno ka di apimanaw ti driver mo, pare? Un pare, agbakasyon da kano ije probinsya. Nakita kami ngamin, kat naibaga na kanya kasanin kanong agsublikan ka. Saan mo kano asinuro titulagan yu asweldo na? Anya payla ang tikayat na. Kat nagyan da iti balay ko. No saan nga agsubli, to di saan? Sayang pare, sapay ko naman nasingpet. Saan ka di? Nasingpet kan nagagat. Ngam di mat mapnag iti sweldo na. May amon. Damag ko nga da kanon dagiti agasawa at yun kanjoy, ije balay da kumpare makontrat. Napansiguro nag-apply tismal. Isugayam adinamag ni Pare Conrad no awanan dito'y balay. Sayang, awanan tinasingpot kan nagagat a driver kan katulong. Ti pakasurunag. Kat ibagada kit din. Akinisayan ta tinagtulagan asweldo na. Ay, saan tala kuman akinisayan tapno saan da apin manaw. Ay, wanrod. Adda anapukawan ta iti kadwa iti balay. Napandamatan ka ni Pare Conrad. No makita ta ita, ibagata anayunan ta ti swelduda tapno agsublida dito'y balay. Naimbag ta nagsapat ta, Marok. Agsubli kayo ni Jay Balay. Tanayunak ti sweldo yung agasawa. Ay, lading itak, sir. Kontento kami iti sweldo mi kada Sir Conrad. Saan kami na pumanaw iti balayda? O sige, sir. Panawan ka ba? At lang aming papanak. Ay, pimanawan. Ay, sayang dagita nga agasawa. Ni Pare Conrad, tinairanod iti kinasingpat na. Ay, sayang talaga. Maditi agkari, no di mo tungpalan. Ta iti sumaruno, di dakanto katyan. Mapukaw tukat, ti panagtalagdakan ka. Papagayam, di tan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, di ti programa tayo. Dalaan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biyak. Naimbag nga oras yu amin papagayan, da ibasa ti San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 kan 4. Numamin pito nga agbasol kan ka, iti may nga aldaw, katunggal makabasol agpakawan kan ka, rebeng mo apakawanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampo diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyak. Manong! Apay nga imbong, mamutan jay puti ti ara ka naginumam. Kasano? Lastog ka gaya. Itay ko ba nga ibagbaga, agayat ko ba iti arak. Ang amdi nakid din ikan. Sumipungat nga minan. Mangri ka pa kun. Awan bibiyang ko. Basta lakwan na kiti arak. Ikan nabartag kan. Sa anak pa yan nabartag. Lakwan na kung ano saan. Makapanervyos mo tayo yung tao. Agayabag san iti polis. Wiley, anak ko. Anya man ang tinaramid mo, aya. Tapulis pa'y tinangitulod ka dito balay. Adaya madi nga inaramid ko. Kat no nagnervyos ni Layla nga agkan kantina. Iso anagayab iti pulis. Kabutang ko ay magdagita a pulis. Ay, di ka agar-aramid iti kalukuan, anak ko. Agungat tumanan, dagiti kakabsat mo. Awan bibiyang ko kadakwada. Mabisinak. Ingagid isagana ti kanak. Ay, di ka nga rudrum-rum waren, Taambangan nutiluwan da ka atalaga, dagiti pulis. Maban kagaya man mangisuro, Ma'am Merna. Wendeng, ang gumatangak man pa'y iti ballpen. Sige, manang. Nadamag mo ka din dyan inaramid ni Manong Willie dito kantina kiti kalman? Anya man ang tinaramid day taaburidak mi? Ay namanang. Permi ti danag ko, dadani nagwala dito kantina. Anya? Nagayaba ka dagiti pulis mabuta nga nga mga no agwala ditoy. Tilar aramiden day akabsat ko. Bay amlay na, tanumalpas ti klasik, mapan ko bagbagaan. Ay, sapay ko matasaanan nga ulitan ti kasjay. Imbag tawan damanong ko. No adada, ay na, jaklam mo no anya ti inaramid akin kwa na. Ay, pasensya amon ni ading ko. Ay napasensya amon, talaga nga iso ti black sheep iti pamilya mi. Puro sakit ti ulo ti ipapaay na. Naglaingan da ito alalaki. Nakaturog ngay malaldawan. Naka-electric fan pay. Ay na, bay amon, anak ko. Nasaysaya at daytan. Gamtay rumwarmanen amapan aginom. Isukat akas na ti ugali na, nanang. Takanayon latan apaspasensyaan nyo. Ay, anusan nyo, Anya ngay nga rod. Papanawan nyo kit din. Tapno masursuro na ti agbyag ngag may mesa. Nagtagari kayo matan. Agulay magkayo mata, no adamat maturo. Hoy, Willie! Bumangon ka man dita! Mamartag ka lang arudan! Sadot ka pa'y! Huston, Mirna, anak ko. Bay-bay amon. Imay ka? Tapno umay nakungtan, ha? Nagdinamagan dito'y lugar tayo ti kalukwam. Pulis pa yan, ti mangyawid kan ka. Talaga nga awan babain mo. Pumanawak man langan. Rumbang lang! Saan ka nga subsublipay dito'y balay? Ay na. Ay pimanawan di kapsat mo. Sa dino ngay man ti papanan na. Baybay-an yun a pumanaw, nanang. Saanin nga ubing tapno madanagan kayo. Winangam. Ay, una yun. Wingagpaiso, nanang. Marwaman. Isupay asakit ti ulom. Ay, madanagan aklata. Kakabsat yo. Ay, kasanaw no adas ama pasamak kan kwa na. Ay, kat makamumatan na, itibiyag na.
Imbag na kayo adwa, tananakam kayong anak ko. Nakalpas kayo pa'y iti panagadalyo. Iso day takot itatidangkas na nanang. Ibabain na kami kinidelya. No lumabas kami, puro ma'am. Ita, kastater aramidan day taawili. Mababainak pa yun ija ospital apag trabahwak. Siyak at chief nurse. At dakabsat na abala subas. Hay, ad-ada kanya ka. Taditalaang jay iskwelaan apang isursurwak. Nagmalmalom aday jay awili ti pagsasaritaan dagiti padak a maestra. No apay kano an naadaanak iti kasta a klase ti kabsat. Sino da ito nakaturog dito'y ruwar ti balay? Oh, ninsamot wili akanak. Wan, iso da ito'y. Willie, agring ka. Willie. Apay adito'y ruwar ka naturog. Mabainak ngagtuktokan ti. Apay aya akas kakapsot ka. Ala, tumakder ka ta umunag ka. Mabalin ka di, ante. Katuan apay kit dinasaan. Manungal daw sa anak ng nangan, ante. Pimanawak iti balay mi. Ala, umunag ka tamangan ka. Apay ngamin manen aya, apimanaw ka iti balayo. Kita umanday talaga. Kas kalabasura. Nakangir-ngir-ngir ka. Bayan yun, ante. Kastuya ko na talaga. Madi pa yun ti angot mo. Ay awagak ni nanang mo ta ibagak nga ka dito'y balay. Saanan, ante? Pumanawak mo't lang inton madamdama. Kat sa dino nga iti papanam. Makamuditan. Anya laangan ti maibagadag iti tattao. Baybay anda ka nga agwalang-walang latan. Isungarod a pumanawak. Takababain ka na kayo akabagyak. Puro kayo professional. Kastanto mo ngamin ti panunot mo. Kastamat gayam ti kanayon nga ibagbaga dagiti kakabsat ko. Mangibabayin ka no. Awan sirserbi ka tao. Ala, aglugan kan ijay kotse tay tulod kan ijay balayo. Bambarak abisitaan ni nanang mo. Sige kit din. Anya nga'y tibiyag mo no kas kakalatan nga agwalang-walang. Agasam dayta. Kasta una iti panang dungom iti dayta nga anak mo. Iyawat mo amin, ultimo tuwalyana. Wen kabagis. Ay agyamanakkan ka Taintulod mo dito balay ni Willie. Kaasimat ngamin at tila pagturturugan na. Inungtan ngamin dagiti kakabsat na. Anya ngamin ay ati plano na itibiyag na dayta nga anak mo kabagis. Manon titawon na. Nakadepender pa'y laengken ka. Wen tasaan mo't akayat atulungan dagiti kakabsat na. Maestra ni Mirna. Kan chief nurse mat iti hospital ni Delia. Saan dala ka din amatulungan ti kapsat da? Kasano ko amatulungan da? Kat saan mo't anakalpas iti elementarya ni Willie? Uray pay, no talaga akayat da atulungan. Ado tiwagas amabalin nga aramidan da. Idi pay akayat na amadaan iti trabaho. Ang ibagbaga dagiti kakabsat na asaan makastrak. Gapot asaan nakaadal. Kat, agnanayon latta ka din akasta. Ay, pinagadal kumot ide kabagis. Amok dayta. Ang talaga asaan nan sa amayulo ti agadal. Kanayon nga ungtan ken uyawin dagiti kakabsat na. Agingga iti napukawan iti ganas nga agiskwela. Kat nagbulbulak-bulatan. Ay, diyak amo no maasi akwan no marurudak iti dayti nga anak ko na kabagis. Inaybayan nan tibiyag na. Ado pa yun ti madamdamag ko adakes nga aramidan na. Willie, agawid ako.
Bilinin ta. Di mo baybayan ni nanang mo. Taiso ti kadwang iti balay. Sana ka na yun abarkada ti pakisursurutan. O ita ka sa pulam ida. Awan da. Unante. Wen ka manen awan. Addan tumanen madamag ko amadi nga inarami. Agbalbaliw ako, nante. Rumbang laan. Ipagpagapumla ko man kininanang. Agbalbaliw kan ka anak. Unante. Agbiro ka kun iti trabaho. Naskan laan. Tapos sandak na ibabain dagiti kakapsat ko. Agbalbaliw ka saan agapo ka dagiti kakabsat mo. Agbalbaliw ka para itipin. Sige, anak ko. Padasem ti sumrak iti trabaho. Adaw ti mabalin apag trabahwam basta kaya mo. Turay para kiwarlangan iti simento, nanang. Ay katuan na. Adaw ti akasapulan iti kasta at trabaho. Panagpunam, nanang. Maalak nga ta. Napay kit din asaan. Kat kapigpig sa amay. Nanang. Ikanak man pa iti kwartayo. Pagpletik ngagpaili. Bayadak to. Intong makasuldo ah. Ay na. Naira namot nga awan pulos kwarta. Ita anak ko. Imbagam kumaa. Tanang ibaga akan ni Antim Aluning iti kalmaan. Kasanuak na ta makapan i-J.E. no kasta. Ingkalaangan umutang iti kwartam kani manang mo amir na ija iskulaan. Ikanak nga ta. Ibagam ano anyat pangusaram. Paikit din asaan na ka nga ikan. Kabsat na ka man. Apay, Willie. Umay ka pa'y mang disturbo kanyak dito eskwelahan? Manang Merna. Darasam! Ibaga mo na niya timasapon mo, tani, ada klase. Kasapulak ko mati kwarta. Nagpuskol mo ti ropa mon, nga umay dumawat kanyak iti igatang mo iti arak kan sigarilyo. Manang. Ay na, amo kundi style mo, si Kawili. May saan nak manan, namin adon nga inaramid mo dahi ta kanyak. Sorry, manang. Ala, umanaw kan iti sangwan. Saan ka nga ikan iti uray 5? Wow, nakasukat ka mo't ita, manong. Ita man pa'y. Ada ka di pa panam? Dito'y kantinam. Umayak aginom. Umay ka lang aginom? Ikanak man kiti iti arak. Seryoso ka? Saan ka mang lukloko? 2 abote ti arak. Kan may sakaha sigarilyo. Ada pagbayad mo? Adda kwartak dito uy. Sigurado ka? Wen! Lukwan ka ayamat. Kayat ko ti agbartak ita. Nasakit tinakam ko. Oh na! Na yan anak ko. Nabarbartak ka manan. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Ninanang mat. Nakastrag ka kade iti trabaho. Anya ti panagkunam. Nabarbartak ka man. Awan sir-serbi ka tao. Dakasaklaw na yan. Saan daklakuman ngayon yan, anak? Apay ngay, akas tamot tanti ibagbagam. Isugayam ti ibagbaga kanyak ni Manang Mirna. Pulos na saan ako napagtalkan. Sabagay. Adumat ngamin dagiti basol ko kan kuhana. Iswarong bangla nga kagura na. Napanlatan dimawat kan ka iti kwarta ni Willie. Wan nga ron, nagpuskol ti rupa niya. Ay kat, imbag no saan mo nga inikan, manang? Apay ko mga ikakngay. Ay, uray siya Uray umay agparinto mang adumawat kanya. Talaga ajak ikan. Rumbang lang. Agtrabaho mo't nagpigsamit. Ngarod day talatan dumaw dawat yung munang aramidon.
Nay, si kamot gayam Laila balasang ko. Nana, ayan ka din ni Manong Willie. Ay, nakaturog. Nabarbartek ang nagawid. Ay, apay aya balasang ko. Ay na, intarayan na di babayadan na ija istor ko. Kunak nga minuad da kwartana, ngamawan mo't gayam. Ay, inaramid namanen. Diyak kumaumay singiran no basit laang agatan. Ngam nasurok alimagasot ngamin. Ay, unay lakit din ay haday tanga anak ko. Diyak kayat ama-amuan da manong ko. Tas saan da nga amu pasensya dagi jay. Ay, pangaasim. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada? Balasang ko. Tapno saanan at dumakkel ti gulo. Bayam, agdis kitarak iti kwarta. Taumay ko bayadan ad agos ti inutang na. Nanang, saan pa'y analpas ti duty diti ospital? Apay ayangay may ka. Ay, pautangan na ko maiti sangaribo, anak ko. Adang amin uutang amasapul abayadak. Utang? Anya day tanga utang, nanang? Jay. Nanang, saan kayo anarwam nga agulbod? Ay, panagkunak. Adda manen problema nga inaramid ni Willie. Ay, uwin anak ko. Imutang ngamin ijay kantina. Ay, kunakon kat. Inkarigatan nyo pa'y timay dito. Gapulang itidayjay nga anak yo. Ay, rumbang kuma asikat itulungan na. Anak ko, mapan ko maagbirok iti trabaho na. Isuan na pan imutang kan ni manang mo amir na iti kwarta. Ang saan mo't nga inikan ni manang mo. Kasanumat ngamin, kat igatang nalaang mat iti arak. Anak ko, ikan nyo kumamot iti gundaway di ading yung agbalbaliw. Kaya't namot kat ti agbaliw. Wen, pudno nga ano ti basol na ka na kayo. Ang pakawanan nyo kuman. Tulungan nyo kitday. Willie, kasarsarita ka. Kumita ka kanya, kanakan. Saan kalatan ang nakadumog akasta? Wanante. Anya ka diti kayat mo nga aramidan. Maadaan iti trabaho, ante. Kat, apay di mo aramidan? Kakapsat kong tupay. Sandang agtalak kanyak. Kagurad akon. Gapo kadag iti basol ko. Tulungan ka. Oray retired akon. Ado ti am-amo ka mabalin mo apagtrabahuan. Anya ti kayat mo, janitor wano karpintero. Uray anyante. Basta da pagtrabahwak. Basta ikarim kanyak ngagbalbaliw kan. Tapno saan amadadaal tinagan ko iti panangirekomendakan ka. Anya, itati umunang aldaw ni Willie iti trabaho na kas janitor, nanang? Wen, anak ko. Nasa paasimrag. Insa ganaak pa'y iti balon na. Kasano anak kastrak day taawan apulos adal na? Inserag ni Antiyo Alyuneng. Ala, katsapay kumaa, tasaya atin na ti agtrabaho. Tapno saan amadismaya ni Anti. Binagbagaak mo ti kabsat mo. Ay nananang, namin anon a binagbagaan nyo. Saan latamat adumdumngag? Makauma pa'y kit din. Anak ko, ti Diyos, amo na nga ado ti pagkamalyan tayo. Ang pakawanan na tayo lata. Kasta tayo kumamot, kadagitipada tayo atao. Nang runakit day, kadagiti kakabagyan tayo. Wano, kapamilya tayo, anakabasol. Kasanumot ngamin apakawanam, ket namin anon anagaramid iti kalukwan. Uray pa'y, anak ko. Kabsat yulat taday jay. Iso akid dawag. Pakawanin nyo kumanti kabsat yo.
Kat ikanyo iti gundaway nga agbaliw. Tapno panaknakan na, akabailan na mo ti agtrabaho. Pangaasiyo, anak ko. Tulungan nyo kit DJ kabsat yaw. Saan nyo kahit nga iruruman? Imbaglaki din, auntie. Taling mabas ka. Kat nakita na ka magmag na. Apay gamin anarabian ka. Pinag-overtime naktibos me. Isupay ama inayon iji urnong ko iji bangko, auntie. Ni, inabaknak pa yan. Tadan urnong mo iti bangko. Kun, auntie. Ngamin. Kayat kun nga ikalay sa tinobyak. Ha? Adan nobyam? Kun, auntie. Nagamam mo kami iji trabaho. Kahiray jay. Nagsaya atan baro. Talaga nagbalbaliw ka na naming pinsan. Katubayak to iji kasaryo Kaano aya? Maysa kadagiti kasayaatan abaligi iti biyag, ti makatulong iti maysa a tao, tapno mabalbaliwan na ti dakes nga aramid na, ket agsubli iti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numanag parabor ka, rumang ay ka. Tulungam ti padam a tao, kat tulungan na kamet. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marurudak? Manon nga oras taan nakatugaw dito Awan matlangan dya order ta. Kuna jay waiter, aguray ta iti 15 minutes, talutunda pay. Kankas makita mat, adu ti customer ta. Awan bibiyang ko no ado ti customer. Mabisina kon. Iso anas ken nga iserve dan jay makan. Unay kalakid din aya baket. Nalaka kang agpungpungtot. Kan may sa, 5 minutos tapay lang mat nagtugtugaw dito Manon nga oras para kanya. Bakit? Happy anniversary. Kunakbot ngamin kani ka asaan adito'y a restaurant ti pangananta. Angam ipilit mo mat. Kita man, nagbayag ti serbisyo na. Fine dining dito'y, bakit? Isu adito'y tinangawisakan ka. Tanapintas ti ambience na. Basta, mabisi na kon. Ingka i-follow up dya order ta. Daytam gayam ti order ta. Iserve dan. Kanyak dagita a waiter. Oh, Jun, apay asaan ka matingal tagtagan Nasaktan ka kadiga po iti panangungot kada tayo babae a customer? Sana kami na mayroon ang matapagay na. Nasken ang mairwang kan. Kasta talaga dito ado dagiti na reklamo a customer. Imbagkan ka kanabayag ka, kinarwang ka. Dito nasken anapos kultiro pam. No sensitive ka, awan na. Ang reporta ka. Ang tanak na ito customer. Ay, nadala ko mamaitulong ko kan ka. Masahit na ito dia. Ang trabaho takit din. Ang mga numakita na ka dito'y gina-istrikto ang manager. Kung tanda ta, sabi may samot dayje ang na-istrikto. Ay, masa talaga tiluto na dito Wan nga, Rod. Awan makuna. Awanan terror mo, tanabsog, kanap na kanangan. Mabisinak lang amin itay.
Dito ba niya yun, sir? Ha? Agyaman kami. Oh, ato, para kan ka. Tip mo. Thank you, sir. Agyaman ha. Arnel, dakpisamot ko na ija inted mo at tip ija waiter ija restaurant. Manulaan mo't nga, ijay talo gasod. Inikam la ko man iti 50 pesos. Narigat ti trabaho ti waiter, bakit? Napadasak da itan. Nagbalinak mat a waiter edi. Di mo laan mo. Amangan no isugal na laang dayja a kwarta nga inted mo. Napatag, nang tedak ititip na. Apay nga insardan mo tilugan. Nakitak jay ubing a pagpapasyay nak iti sapatos ko. Dayjay man Kat, anya ko maita. Inaklay pa siyan ti sapatos ko. Urayan na kung dito'y, mabiitak lang. Pakpakawan ti aguray. Mapanak nga rod ag shopping dita mall. Adan pamasayam nga agawid, John. Adan, imbaglakit din. Tayinik ka lang ititip di customer. O, kita man daytan. Kunak na magmag na akong agawid. Nasingpet siguro dyan ang ititip kan kanya. Panagkunak at nasingpet. Sana kasi iti misis na anaungat. Nasaya at tadda pa yun pamasahim amapan ag-eskwela inton bigat. Kun nga rod. Sapay ko ma, tao madupay tikas kan kuha na ama nagtulong. Dagita ti ginatgatang mo. Wen, badbado kanday to'y bag asa nga 10,000 a pesos. Ay, unay kamatan bakit? Nagadupay lang ti bag mo asaan mo nga usaran ijay balay. Ay, wen, nakadisplay lang ijay. Ken nagadu ti badom ang nakadulin lang ijay kabinet. Dagito'y nga minti uso ita. Oh, anya? Naipashine mo dagiti sapatos mo? Wen, kita mo't nagsilangan. Kat, manungay timbayad mo ijay ubing anang shine iti dayta. Nalakalang matisingirda. Ninayunak tapno at daigatang na itikanan na. Ay, sika ka talaga. Iso ka takay kayat da kaaluklukwan. Tanaglaka kamot ang malukloko. Tumultulong aklang, bakit? Ala, intan, agawitan. Taamangan no makakita kan tumanan iti agpalpalama kat mapanmumanan ikan iti kwartana. Ay, Arnel, madimot tinalabos ang managtulong. Abuswenda ka? Kasla saan kamot ang naglinis dito'y balay? Ay, naglinis akmat, ma'am. Kita aman dagito'y paladpad. Nagtapok matlat ta. Kat no pinunasak mo't dagitan, ma'am. Punasam, ulitam. Jack kaya't tinakataptapok abalay. Ammo matday ta. Uwan, ma'am. Ma'am, mabalin ka diti bumali. Anya? Bumali ka manan? Ay, saanak akontento iti trabahom. Agtrabaho ka pa'y, kan say-saya atam. Nagsadot ababaunan. Ay, inong tamanan ni Nana Pasita? Kasano ajak ungtan? Kat nagtapok mat dagiti paladpad ti balay. Di ka lamas yan. Kat nagano ti impaaramid mo kankwana. Rumbang lang, tas suswelduan tamat. Pinagawid mo kuman tani. Malamatan. Ay, saan ang mabaling nga agawid? No di na pa'y nalpas ti ipapaaramid ko kankwana. Di ka lang maasyan. Maasyan ka, itikas jay? Nagsadot? Adda pa'y laganas na abumali. Inikam ko man Saan ang mabalin? Agtrabaho pa'y nga umuna. Urayan na ti sweldo na. Sikakit di mat. Sa dino ti papanam? Nakagtimplay ti kapek. Anya? Nana Pasita, agpunpunas kayo pa'y lang. Malaman. Kasta nga minti imbaga ni ma'am nga aramidag, sakbay nga agawid ak. Agawid kayo, tani, malaman. Narigat, numarabayan kayo itidalan. Wen, sir, sapay magmagnaak nga agawid.
Tananginamot nga ron ti plitay. San abali nana? Ikan ka iti pagpletem. Agyaman nak, sir. Ay, ayun gayam. Bumalbali ka kano? Uwan, sir. Awan igatang mi iti bagas. Gaputan nagagat, kanasaya at kaababaunan. At iti 1,000. Agyaman nak, sir. Ikisayon tulaangan iti sumaron daw aswildok. Sana, nana. Tulong kung daytakan ka. Ay na, sir. Talaga mo't anagsayaat ka. Amin ko mga amo, katkaskan ka, sir. Ala, sige. Agawid ka, nana. Isardang munday ta panagpumpunas mo. Kinasarita nak di manager itay. Nasken ka nga isagana tayo ti conference hall. Tadag meeting di ta inton umay asabado. Kasta ka di? Iso asika ti kinasarita. Tamok anagagat ka. Dagiti daddo mga min a waiter. Nagsasadot da. Di mo pigsahan. Amangan no mangagda ka. Nangangato ka no ti saad dagiti umay ag conference. Ay, nasken nga rin nagsagana tayo anasayaat Nagado nga rin ti ipapaaramid ni manager. Hala, di kagdanag. Tulungan ka. Imbag lakit din tadda ka. Dakkel ti may tulong mo kanya. Bakit? At the conference mi inton Sabado. Umayak mo ta? Da kamila ang tinaskan nga umatindar. No kasta, awi sa klaangan dagiti gagayam ko. Tagmadyong kami dito balay. Saan kumamot akasta? Bakit? Saan arumbang apagsusugalan dito'y balay? Nagadulakit din ay abawal kan ka. Bakit? Adu dita dagiti tattao ang mabalin mo at tulungan. Saan mo kumaagastusan laang ti kwartam, iti awan ka asaskan na abanag? Agtal na ka man. Kwartak, tigas-gastusak. Iso asaan arumbang nga agsao ka iti kasta. Sige. Aramidom ti kayat mo. Ngam ibagbagaklaan ka. Nastken at tumulong ka iti pada matao. Nang nangruna dagiti agkasapulan. Kat ti Diyos to ti makaam mo, amang subadken ka. Naiserve ka di amin ng amakan dita conference hall? Wen, ken amok di may sa participant ijay. Kasano amam mo? Malagip mo ka ni di customer tayo hindi nga agasawa, anang ititip kanyak? Wen, malagip kun. Nangatugayam ti saad na di kumpanya. Isumit lagayam nga adda dito'y conference. Kung nakit di ano nalipatan na kon. Kinablaawan nakpay nga ron. Naanos at talaga ano kasta? O sige nga ron, panawan kamay. Amangan no dapay daduma ka sa pulan da. Mas kanamalpas po ito trabaho ka. Tapno maatindarak pa iti klase ka. Excuse me. Anya ka di tayong tinagan mo? June, sir. Kanayon ka ang makita dito'y restaurant. Siyakmat ni Arnel. Supervisor ak daytoy akumpanya. Nalpasan ti konferensyo, sir. Nag-aawid ng dagiti kakadwayo at duma. Huwag nga rod. Ket gaputa si katinangas asikaso kada kami. Antoy, tip mo. Ikanak manan iti tip, sir. Una. Agyaman sir. Kinapudno na working student tak. Kastagayam. Ket daytoy tulong mo kanyak, sir. Dakkel abanag. Agyaman sir. Apay anak katugaw ka dita? Agin inanaaklaang, ma'am. Tanasakit isikat, kantumag ko. Nagkunakan kang aginana ka? Suswelduan ka, tap nagtrabaho ka? Kasya na ka di, ma'am. Tatanlo akad sa aran na ito impalinis mo, abalayaw. Agreklamo ka? Saan, ma'am? Pumanaw ka, no naumakan. Ado di tati mabalin ko nga alaan ababaunan. Saan lasi ka? Saan nga krik-reklamo, ma'am? No kasta, tumakder ka dita, kat ituloy mo ti agtrabaho. Wala, ma'am. Di mo kiskisayan dagiti makan ijan Tamok ti bilang dagi dyan. Wan, ma'am.
Danumlaang ti inumag. Nasaya at matno kasta. Congrats iti grand opening day ito nakapimpintas a restaurant mo, June. Agyaman na ka. Ay na, natrabaho. Nagano tinagastos ko dito eh. Ngam sulit mat. Kita man, umuna pa ilaang apan ang lukat mo. Nagadun ti customer mo. Ay, huwag nga ron. Napun mo ti parking area. Lugan dagiti agkakatano ken babak ng atat-tao ko naman. Huwag nga ron. Imawag pa ita ni Mayor nagpa-reserve. Kadwa na kami ti pamilya na nga umay mangan dito eh. Os, kinaaman data. Customer mo pa yan gayam ni Mayor. Isong araw ti padpadaanak. Waiter ka lang idi. Ngam ita, asensado ka, June. Ada yun tinagteng mo. Paragsakan nak, Mayor. Tadi to'y restaurant ko tinapilim apanganan. Ken kaduang pa iti pamilyan. Nadamag ko nga min a grand opening ita dito restaurant mo. Ket bigbigat ti kontribusyon nyo a negosyante dito'y lugar tayo. Tapno dumuras ti ekonomiya tayo. Dito'y a lugar tinapili. Tadi to'y kanayan na. Ken dito'y kadimak ka. Kasta ka di? Kinakudno na, Mayor. Waiter idi daan a restaurant dita sentro. Ubi nga pa idi. Malagip ko, katag siya saynak iti sapatos idi. Kanayon ko amalabsan di dakdakamata ma restaurant. Ang daksang gasat. Tanalugi mo't di restaurant. Aging ganang rikat, Mayor. Ket adtoy ka ita. Sikan ti aking kukwa iti daytoy kadakkalan a restaurant dito'y lugar tayo. Nay, bakit? Apay asim marteng ka dito'y sangwanan ti restaurant. Ay, malagip ko laang idi kapigpigsaan ta. Ken adupay ti kwartata. Kanayon ta amangan iti nagngingi na restaurant. Bakit kan lakaitan? Kanawanan kwartata. Kaya't kuman amangan ta kumay ti restaurant. Ngam awan kwartata. Nailako ta dagiti sanikwata. Ultimo balay. Gapo kanya. Gapo iti nakaro apa nagsugsugal ko ide. Basol ko no apay nga agrigrigat ta ita. Basol ko. Nanay, agpaigit ka. Andarumwar alugan dita parking area. Ay, kalsada gayam da iti pagtaktak dorak. Nakita ka matlangan, sir. Isa ka di tidakdaka matam. Wan, sir. Sika. Di na ka din malagip? Saan ka malagip? Ang kasla nakit-kita ka idin. Siyak idi di ubing at taga-shine iti sapatos mo. Uray no naglinis dito sapatos mo idi. Ipashine mo kanyak. Ket titangdan ko, igat-gatang ko iti kanek. Si kaday dyan nga ubeng. Nasaya ta malagip nakpay, sir. Iso ka diti asawam? Ay, well. Umay kayo. Mangan tayo iti dayta restaurant. Tagsasarita tayo. Malagip nakpay ka di? Ay, jak man ammo. Nuapay nga ado ti makam-am mo kanyak. Ti dinto nabayagan a retirado ak. Kan may sa lakaya ko. Siyak di waiter iti restaurant. Akanain nyo apanganan idi. Dua kayo iti asawang, sir? Kasta ka day. Ay, kat ita. Sika ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Pudno dayta. Jak malipatan nang iti nasasayat nga inaramid mo kanyak. Isong ita. Kaya't kayo matatulungan. Nangag mo bakit? Dagiti tinulungak iday. Baligi daitan iti biyagda.
Wen, kat nasaya at unay ti Diyos. Agamo tayo matgayam. Ay, Talaga ang nagbasit ti lubong ako nada. Numa nagtulong ka, sigurado ati Diyos, bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.